ansa gisi ene maame na di nkomo na obi enim se sompa nkomo wo mu se ekoso okumase na nso enye kumase nko na agidin se wuduru a Greater Accra ha sompa nkomo nkrofo tie na no kantamanto ye ko wachine eduru wo mu se oheneni ba na no busa ye duru kanahia na mu busa bia enti ne dwumadi a wodi no eboa ne dwumadi a wodi no nko anti ma Al Jazeera esifom ebe interview no say na wono ada ne court ewo radio so no enti dwumadi na wodi ne nenso so nyame ya dom your headquarters no ewo Kumase Sompa 93.1 FM presenter Kukudam kese pa wa baba beka yensa ewo ha ye ne no ebetwetwe nkomo baba memo akwa aba o ya de ena o he o mani pacho obrum ponsu nie fees nie na dada noa Oheneni me obisi ya bihia wa mimusa wo se wodi e wada kempa ye den wodi a enkrofo nim ye den e wo krataso e wo krataso Mrs. Genevieve Abrifaiboa I said the no apostle dear obebo afaridi ma yem shi yi pacho sabo bi Mrs. Genevieve Abrifaiboa Mrs. Genevieve Abrifa yeboa amatonko Midian kasa de amatonko udian kasa fie amatonko oda saidi no na ye kase obi di tonko a eno na ma ye be frame ohini sompa ye wo ahemfo no okay enti ye kase obi di apewa ye frame no ohene ba okay oda ena ata eye ohense okay jachi moda de tonko de na chese me na me wo ahemfo ona wo ahemfo wonye ni paketwa ene radio so wo ahemfo ankasa ohene ni mami musa wo so na wonim se wo be radio debi na die na na eda wakoma se wonyina wo be na soja soja anase car spraying say adwuma ne mienu na oba be se na so be spray car no na na ye adwuma na mani eje ho pa senka wo be spray car ya anase meko soja ase enya wana ukache bia ka bi nyini o ya wo be ko soja na be spray car na mi hu e ma o mutai spray car enti na wo pesenka wo pese spray car na nka pese wo spray amisa me wo JHS no me papa frabroche ba na me ne call fitting shop okay ti e call na oba eye bi ti e wo fe modan bus stop ya ti me hu no eye me fe so oba no ochi car ne sa no na me say me kan tim say adwuma we die dabi me bi na yeden na wanko yesoja yeden na wanko spray car na oti reduce we wakosa yeso sisi oponko de ma okoda ne nkunum de awrade ho yede ye ko school pilot fu ese na bebre obi aba pilot any engineer any medical doctor obi aba pilot etino onyame a odarete ni pa kwan okay na me so hu se ode me fa ha okay se obi tie una se opese radio adwuma no wo ye bia na obeye successful said the why successful no e dey na obeka kire no akọ ye adwuma yi ofraka ho enye kwada se obi betumi abetena radio so akasa wo tumi ni akukuduro so onyame hyadade bibi to so o so dey adum bi ma yes se be ye wa hye wo ho atade wo de be eti se wo se sa adum no bi wo mu a so ye ho adwuma okay o sheda bo ho mpaye all right na wrade de sa wo dum no na se e your friend radio adwuma na your friend ka ye be kuyen ako ka ye kuyen ka ye kukum yen because we try go ka obi asem tumi za asem ya me ko ka so me ni papa ba na ye di nkobo asem wada me proso a se nyame amma na wanso ye mu am yanka no ko me ka se dwada ye di bepia ka oman ni bebutu osofo pani pa ho aka nti asem we no wo ye wadwen se wo be kana wunyina yi a nyame nka ho a ade enche no paralyze go ho sa eti e your friend e ya dom because nyame wo sma wo no de na dom so ato so bibia to so a wo de bia me ka se onipa bi o ye nyame dwuma o ye ni ye no nyame ahye dade ade bia to no so okay wow enu ti ya to wa enkan
eno ti na so fo bebre omo be start genuine ampa bo omo ye mrante ne omo yes omo be mane omo akwan kakra na tumi kese na etwe nti ade so ko pe bibi obe ebi no de bebo no ho ban obia akosua ye dwuma ye nyame dwuma se ye ne ye no odi bibi beto ye so okay eti no na krawo eti na ma wutimi nya akokoduro na ya wode ba wonya na o heva no aye nsuro se o nyame na de ama okay because ye di no kore okay onyame ogina no kore chi eti se e bedi no kore kra bible say se eti oni di no kore hwan ne de obehai ti se ye di no kore ne de obeba be gina echi mami muso sompa nkomo no na anu na metie o ba ko bi a wode aba be kan wode ase ya yam hyehye enkrofo na omo be frɛ omo frɛ no omo din no omo akade bi omo ya obi anim da no etia na wote wa sansem ya na wutietie because ye kra ye te kra yem timi hye eya na wo feel say akosua on say obi o ha o frɛ wa say o case o ka say ombra si momi kam minimum say me ba mo betimi akata mani but say me betra studio ho kra na mo amwo no ehumi no me fere okay asem no so modu ti na say o ma frefre aka na msi da bi ene ni enye segment bia okay o mo mfrenka na de nani abre se opese e boa no ne ma boa no ne de na ma se wo sofo bi o se counselor bi o ena ye ko fa za na me no age me nsem a nya kranka madwame woni ma da bi mi tie so me say obi say wa ware na wone akoda wanya 9 years miss na akoda wanya 9 years de na obi ni nua ni kunu nua ene wone na nyemode ama ni nua miss obi so ne soa ekunu na woni da na misre asemani brisa wuti a wuti wona ate wono se de obesi aya na kura se wo ensem na ehu na no me ka che producer say onyame doyen Ghana ewiase we ne ya tra sodom ya tra ampo ya twa sodom fu aje se yen ye defense ya sodom fu ya ampa ya homema ya defense ya say sodom and gomorrah ku ye je so obeku yen atwe ase ku yen bone na no odin dodo mo brona aso ye so yes ampa that so te one because ako se yen yanko heavy ebe ya boni ebi mudi no ano odin ensem na wo tete wo sompa nkomo no so no nanu de ye akola onne ni stepfather it is worry ne maame dampa so no ni stepfather da fom fire ho ono tumi ka che stepfather ne se ma o mane maame mafie ho can you imagine agona nkwanta a che se omo wari ankasa yeti bi wen yenti bi da eno no ofra yo se confession ene si obetimi aba eno se ai eno baaye hwemande die ya akoda yi kan allegedly se ne papa no oye police inspector e wosuhu woni akoda ya da otuni prum no abadwuma no abebie no ne na beda make akranda so okumase a magi temperature time na ye twen because police from penny for me from na bi mu akwancho mo aba enra eti ye tie du omo beka edi afa ho edi account ono ani na sini mu ba wo ware ni kunu odi ni ko muram no atwa aban go no ne na koda chese agosia ano mia me ye na me se enti OHENENI wote wono wotietie sansem yi a eya na wo ankasa watenkam no osunsumu ya osan min se boni ye di boni na onim se akwa achire sa adu sa level no a atokrodo apam atokrodo no edine adie for me ka wo se utie SOMPA 106.5 FM na no pay ya ne OHENENI wonim se SOMPA nkomode Ghana ha wo mse wo ye ne wokumase Ghana ha ba bia tokro bia social media platform TikTok okura de ne oduru ha ase OHENENI ne TikTok ba bia bedru bia ye twetwa ne videos nkete na deda ho na enkrofo na bibi na bepie nkran ha no aba nkran so de na ne baba akọ wa ha no ene SOMPA krant ese wo ba ha na wo ba fie na one ye bedi nkomo de fa ho na dwumadi ntia wo ba no eche yetimi mane koyi OHENENI minim se wo ye obi a abusua wani gye abusua ho opese abusua no ejina ensem a wo tete ne nyina nso ye bibia tim say attack on the family the family system aware oba na okunu ne nkwada che se busua no
dia wo tetene dia wo hu no se epese esiesie no a na yetenetene no ebe ne dey de bia me ka se Bible say wa osekan na no kumu agina hoden dɔɔso ampa yen ya yewom sesia no na ya tutu ye niema ya yakotum no okay ahoden no nesese dɔɔso okay Bible no be ye adwuma na kasa kire na ye adwuma de ɔte hɔ a onya nkowura mu no ɔno no why lucky ɔno ne tiri ye because ɔno de wo benya kwanya dane no dane niema ti ye ne ayewom no ye wasodie say ye gusu a ye kasa yi nye nani abre obeti okay na wa yinsiesie bibie ni wa ka echi amanipa okay e wa brabo ma gise wa kasa baabi a me wono mepe okay iti mepe ho wonya wadwe so obesesa se de apro no na mepe de apro no na se wo ye wadwen se mempa onya me de wa ye krado so obeboa wo exactly enti eno na ye gusu a ye bo dawuru yi so mbete because ye untimi ko kasa society no na afeli family no na yantutu ye niema but most of times Akosua enkoda na se mrante ne mabawa ye no kasa dodo na omo a na omo maame na omo papa wade ye efe no omo tina fie ye morning devotion oba ehu se oyo oba etsi ni ku ase wale awade ye oba ni be ma ni nyina no omo de sa de ne koware okay na omo so a sebe omo maame ne papa no titi to mu no ase asumdwe ni fie no ntokwa tisi mu na no so sala omo so de omo de ne ware eti na meka se ewo ye ho se yen ye beye ni yi na ye mana hwe okay na de yen ye de ama wo omo no omo de akwabonte asem ni nyina ohene ni wo ye oba se sei ema bebre no ye boye sobo se ni titru career women a wo mokom nim na ye me den so se 3W conference wo ba bie na ema na dwuma nya me dia hye yensa waware na se mo nye mo se mo ntimi mre mo ho ase nhye be ma ase enti no magidin me kɔ ha enti no masɔre agina ɛna mo ne mema no esiso oba sɛdeɛ ɛwɔ ni kunu ho ɛyɛ den ya ɔhene abre bia onipa be na dwen so be nyame asɛm afiri na brabo mu eniema be say okay ba onyame or the principles and wo de aye ni wiase wahyehyɛ mmara wahyehyɛ ɛna osise ne yɛ adeɛ onipa bi on pɛ so de onyame mmara ebe yɛ adwuma no ɔbɛbrɛ Bible say woman be submissive, men love your wife period obi ani ne lem sɛ ɔba yɛ sɛ ɔmpɛ sɛ obe submit amani wura na obema medro no enye adwuma enye sa na tworo ne kan osi bema be sam nanim fifire no de ahoba enti na Akosua oba bi oyeso obeji bema adwuma ye no no matter said obe no obema ne mpe no so what study obeji de akomo oba fufu ampa enye na adwuma wo de ne se bre ho ase na ono obedo okay it is a wo ye wasfam die se wo ba bre wo ho asema wukum na wo hunu die sesa be ma ne ya die wo die adwuma ne ma wo ne de kodan no ye kɔ ne ho obi afra wo se bebo apam na onhohoro ne ka wie wasoma nkobo ohini kobo apam no onhoro ka no ukoya wo boa no wo to nsuo gu so ama adwuma na ye wo den a de ne sesa wo adwuma wura no ho ye wo die adwuma ne ma wo na be kon ba se ma no so wo nko ho obo so wo nko nti wo bebre omo bebede Akosua say yes oba amre ne wase no enti wa ho ofeso enya wo hwe ba wo benya wo peace of mind wo benya wasumdue na wo de atena ewie yase so pesa wo babrabo papa bi ema wo ma enya fi papa tena no mo daachi ne ye na ye de be hwe wa ofom brafom Akosua ya bi me usem emfaso bi eni so want to tell me stories baby me friend akoy abrochira me be wale miku na menimo no na me ne betena abusua fiem e wo tachi my abonte so me ba na de egumi nan because na me gina mu pa gina mu akasa na me ku no so a me be ware no ye family man okay odo na busua ewie eti me hu se papa we ma mane level na me yese me gina sro ho a amwa me awade we nso nti na mama bro kira bo me okay obi ampam me na me wa film efiri ho nti esa me ma na ye adwuma na me yese me ba fom Akosua bitimi ni me kunkoa na me two gates na gate ni kura me
yɛne yasimi iron woman yɛne yasimi nyina so na tifio ɛna me ka say is enough my bre that bay Akosua it took me 8 solid years ɛna me de ye adwuma wo ma wadem de bia me kunkrada me ye fasting me bompaye me ye awrade ye me kum said ye me peno mame Bible say batami awrade me ho na we say maton saba le karabo seveya wura fi say ma frauda wonkai wa frame da kama wadi asema kyerɛ oda ache satam nana me jimi me ho me frɛw na me ntine ma biase but me ba fom no me bet hu stadium me ku otie na me yes me meye mafamu de se oba na ma hwede onyame ebeye na onyame a onni hwamo no ohun makoma ampa eti wo ye ne pepe eti sa wo yo ba na so be ware se wo hye wo nasen pabwa jeje wo ye white frolings nightingale maami e so be ware a onyame se brafom wo ba fom abema ne bedo na wo se wo ma fom no bedo dia enye adwuma ne sa na tworo ne ka ye ya wo die ni abema o ye sa me ntwa eti yenye ya fam die na wonyame so nye ne die ba wonim so ohene ni die wo kan me ka tie fo se wo tie sompa nkomo host na nkasa wenne wo si akra ha ya sompa ne mabako akra wo ti ha a ye bo nkomo ohene ni ebi mu se especially obi ti se woni obi ti se me a ye pe family system ne ye bo dawuro hyemen kran se wo momro mo ho ase wo mu kunu no mo no na omommo mpaye no omo si yen na ye kumma no ye de enti edi kumma ne se oba ne tiaware na se ye abuse no wo so wo mpaye oba ne tiaware na se be ma ne nhwe no wo so wo mre ne ho asema no oba ne tiaware na se be ma ne nya na se de enti ye ka wo bi nti ne ma ye kai ye nka so obi abuse obi a ontena ho nokre se wo tiawade ase be ma bro na wo abuse ye nka sa tena ho seta dabi eno de fa bag ne ye boda wuro sesi ase nya awade a yen ye beko park so na so fo bag ayema ejira ho enti se be ma bro emotional abuse eno de Akosua enye no ne ye ka nye no ho asem na ye ka momo ntwea no kosi bone sa na sa wo be ware a aware no ho mrare ne hyehye wo ene ye si di so obema yesi men and their ego onsa Akosua se wo nkola mienu kura na bema ye keto a opese ni nua ba panya no pese obo no opese o ye no fase onyame na ayo mo na so mu no di ka mo na ye abakan o no di ka bo man sa no we want to say wo bai wo bema obema bia no obetwe mam mako school ti I know my right una be kire me den kana maka obema bia mpe say na me pe no wonye ni say dia me mpene da bi wo tie nyame asem eti anu de nyame so asem de so be chia emoa na wo so ohene ni de man nim ne say wo ye de wo o kan say wo ya na wo de sa ho brase ne ba na bia bibi krampo na apese be man no me do we de nka misusu sa ho brase mu enka wo ye ni sei na nka beboa na we de ba me jiudi de opese wo ye bia ba me de ma dwenkyere ne say na de ho brase ka na wo amfa mpo a ena mani dia wo de man wo kowan ya me se omo kopum de bia na ya mpo omo ntimi nka o ka se de na ma mi kan yi na nokre na no na ye nokre na anu mo igo ni tie bi wa onka patade no so a na wo etumo se etoa so biem na wo sampa de wo kan ohene ni kan na wamfa no ansa nko wie ni yi etoa so miensa etse obi nka nche ne se wonfa wo de no obefa because wo hunu se wo ye nyansafo because de wo kan ye nyina ba ko bam mienu bam miensa bam ba emane ni abotre no de bedru bia miensa na ansa nan no me kan we na wamfa ni nti no no na katua ogia na ohwe wo a edi antina me no me jisika che na obeka kire me se me pe ka che na wo sabe hihye mrama me ene fa wo kwana mfa me kwan iti Akosua eye titi wie se di onyame asem be ye adwuma dia ebeboy de bia me ka se de Bible warea ke as obi amre ka ye kura ye adwuma no ke agai ampa because obi e ma ho obi e bedini lem pepe obebu ukun bedo
owo a on Bible be hwene ba na nka asem to atwa ba yen ase ye ntiase ye pese ye ne de ye pe ene wunya ye bebre untimi nya ne wo pensa nya God's resource open God's resource there ese wo ye die nyame pe you can't do it the way you then you still want God's resource enya adwuma but say wo ye nyame de ne dia then ensunsanso no ebeba eti eno ne ba bia se de wo keme na o ya adwene pa na we de ohene ni wo be pie de na ba wo be pie nkran ha no pe wo pe de wa ha yo the swast da merade let me say ye papa Apostle Solomon Odru okay the program a wa hyehyɛ a 3W conference yeah a woman warrior wife yeah na woduru nkran ha de a o billboard no ni enamua we me na atomic run about ya na me wa show my honti me ba enamua kwabenya ho nyina me na conference ba kro ma je nkran ha nyina o se perfect creation yeah and odi abeto say oyere yeah okufuo yeah ene oba yeah di ye be hwesan semfo amiense ni nyina okay be ye perfect creation okay amen enti apostle na atwewo every sompa kumase wan na ye oba no wan na ye oba no ene wama abepie ha na dwumade na eba so da be nyame adoma ochina na me se ma bobo so bia ye me kire me ne be di ho nkomo me be ono so e ochina na eba so ochina de anopa na me obekasa anopa brebe ya 8 o'clock to 12 anopa 8 to 12 ena OHENENI bekasa me me kasa 9 o'clock 9 nti bi we ya naja Ude zeka meka tene se kamede ne bakantamantu meka kamechena bakantamantu se untie o kase bi na pepepe na ode me mic ama amao awe so be chinchire twan me fa me ba my lady we so be chinchire twan oti wa o simpacho ene ye be san hia my lady omu anse wa fa akire ho adom to fo ni so mu tie mi a pe backing vocalist Akosua my ya lady pasoli ya waje mic am ni yenu say ye to anyum friend my way ye niam bi me pesa de no ye de ye ma me fo on pe backing vocalist bia e to amount no say de o be say woto ni local no mu de ni dru ho a o ma be chichi abeje no atutu no nan Yesu Kristo yenkunim different de yenim ani afa na ba wa beje yes Kristo yenkunim different dem pesa de no ye kwa no my why apostle my lady eti my lady eno an say tira 9 no apostle fa o mic mount and I won't pay backing vocalist dia wonyom no say to na say enrai mo kra yenyawo a punch voice kra wa beto adia wo mo magin no no enimanim ama me medu o machi ma se mutie mi say brofilization wa ye aba tinum no yes Christ yenka oni ndi franka yempabio Yesu Kristo je yenkunim di franka praise eno eno ntia oyina echina ema wo mo ba behia wo no ede no wo mo nhwe animu wo mo ba 3W conference na se ochina no de no mo nhwe animu yo yenim say ma me no mo a onyame dom ne wo mo ngosra wo so eni ntiri ne yaku bebre kasa odwumadie ase ena awrade adom bi o ako adom bi na so yenso ye megyina na de hye konkro yani eti ba wo mo ba no omo fa bibi show mtim se ye be hwe oba owafu wie ene okofo Akosua ase kase oba no one hwan oba ni oba onipa onyame abone se ni suban so na odi akwa anwanwaso bi ato ni mu se onfa enkwa emre wiase you are a life giver. It is a way life giver dia wa brabo no obebone say woman nyame fa so de nkwa na virgins bebre ewo ho ansana ye betu so Maria se wono mra mawu Yesu Kristo dem se Mary no apart from say no ye virgin no o ye bibi soronko na bro virgins ni na so it is a wo ye oba edien ene ma wo ye oba
onyame atumi agye wadi se me de nkwa ebe fa so aba unye nipa ketwa ya wototo ho ase ebu ho abofia enti yebesua de pa matememra apostle me pacho me mo akwa aba o ye na mame na bibia boko de na media die menim say ye women's conference and answer empowerment ya ye ma ya na ye ya ade na edi ade anim ba ma de me hu say e ma bebre webigu na ba ma bi gina mfimfina me say na mema de nka mo di mu lem na yesu die lem ade enti na apostle ba ma wo ye e ma enhie mu de we say life is a mystery boy hintasem na o ma tie hintasem asen na ehu hintasem me fabra bo ho wo hwe pa enka oba esom be ma nyankopon be ma ene kire oba nyame okay aha enunti no as be ma no se ne nyankopon de oba ne ba so o meboa ye no oba ne ye manager okay you will be the visionary no ona de no ma begu akwam ama oba ne de be edi so aboa nyankopon botaye ne wo be ma no ebotaye na wabo society awom okay to me who ni say me as a bear no say me gada ema okay na say omutumi tu ema fo me ma ye ho beto ye okay asonje be banyame mu ebade enu nyam be de ebededi ebeboa pa okay bijimi say sanka adam sa conference e bia anka wona nya ba bia nyina because you say because women and kasan ema no ye like omo ye destiny builder okay almost shebre yeah omo like influencers okay they influence life and omo enforce victory the sign the power no no say yan manyakopon ni monyam nyame nim de anya kese amoma eno ma bebre be say okay because without a man no nyame ntumi nya hwe a man ni mu a man so ntumi nya hwe man so ntumi nya hwe a man bron sam ntumi say ye pillar ankasa without a man bron sam ntumi nya hwe that's a boy some go baby bi ohi oba nyame so be hi obi ohi oba e na be man so be bi onu so hi oba eti ema nyame hia ye bonsam hia ye mema hia ye ye ni paketwa yo na apostle nyame ya domo a conference nim se sha se wo kina ekosi memenda keka ho asem kakra che wo kina de se de sitie na memenda so se de sitie nyame ya domo eye o kina Friday no pan ye be sha se 8 na ye point 12 o'clock na ye maame OHENENI Adazoa Ghana had the Yaminim say or ye Juma Pai or Nipa Junimu. Yeah, and Nijemu, and then your my course with Nipa Brabomono. Yame Fano Sud deliver call for and Yamiadum Wabidu Accra, when the Beshas at the Amaye, LPA, Medinano, then Yamiadoma and Mure, and so a 5 p.m. to 9. Okay, and Usi Benya, OPC star near Apostle Lilian, yes, Mama Selina, okay, so enumerate. Now, at the chain, Saturday down upon Mama Chris Dotete, okay, Apostle Felicia, and your mammy to go sisters, okay, no, Monsieur, yeah, Memenda, Saturday and upon near point 2, Nansuma point 2, there's a Memenda there, or be a bit me a baby, and a chance will be a bit me a baby. Now, what's a free, a man or Hineni be a free, but you're free. Tego sisters be free. Obi sister be free. Ye nyehwe gate linda ho. Mo bia to ho. Location wo hemfa because obi tie enko obi wo kra wo se bia me pese OHENENI me behu se de. Sa ma me na me pese me behu se de nim sitie. Hemfa na location wo. Kwa benya Pima filling station. Udu kwa benya Puma filling station. E wo ACP kwa no so no. Okay. Ha. Ye ne ye nhwe nimu. Do I say somebody see you? I saw in the Royal Victory Family Church. Royal Victory Family Church. Royal Victory Family Church. Oh, born to be a Google crash said Obeba. I will say Kwabenya. Okay. Puma filling station opposite. Okay. So number be o be betimi afra na. Me patrol 0249. Okay. 144 208. 0249 144 208. Okay. And now 0244 883 702. 0244-883-702. Okay, me fa tie for kakra bi OHENENI abaidi ese me ma wo se ya mo keka aja kenke bi ni me dia meduane me peni ga kenke onti ba bi ebi obi ajak o mo fa bi na me fa nko be poni so just hot kenke me pe be kenke pa o pe dokro no favorite me ma yakọ pe dokro ni bi abro me de bi ko me de fro e soro onti o baby obi amunye wa enti for me ga say utie SOMPA papa be di
Yeah, maybe phone lines now so abem 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Na yenua Mercy shoes or say Apostle Nyami Shrao anope mama nani ajipa and Priscilla Diamond Oku on so share Facebook live SOMPA 106.5 FM Accra say hallelujah and yenua ba ko say ye mami we won disappointed da ye was so ini won disappoint was this woman never disappoint where ya Catherine will be Catherine or being a J and a D-way a buyer Benedicta Tete ono de waseria na kwadwo caption ono so edene o se be yoja Justina Forsen so o se mami always on point yenua Felix K bless nso so o se akomhyefo mienu na wode mo na se prophet na prophetess etiene ha ye de pa yenua Caribel Arthur o se Ghana's strongest woman ye da wase na yenua baako Angela Ado o se onyamisha odadi woni mami nyamisha mo pa Akosua Bakwaku Poma was say glory and also so or no so edene die aba betwem e wo ha and yenua Priscilla so or no so edene die aba eti me pese me bie phone lines ne kakra bi na yenua Mercy so dia wo de was Nyankopon ye nokwafo yenua Priscilla dia wo de ba was say destiny therapist was me ma wonchi apostle was say wo kasa destiny anasem say ayi na kan won na kan ohini na kan ya na say apostle na kan wona ka destiny therapist no ni no hey destiny therapist I'm about to ask the say destiny therapist no who say everybody from so massage shebre massage shebre shebre ayebu host shebre active immediately man sani no die Edina ye destiny therapist shebre ni bi ho atia kongu se bo de trouble di agire emiemia akakasia ena mi bisa apostle say ne nkola bre busia be na ofiri ma apostle so obusia na omo na ye de ebo ohia wodondo omo ne bo ohia dawro na on the apostle ya chimini o na so me ya chimini wow ina if they say me area wow ni mi fra chimo da na apostle so free achim tumfa hey se ne nya ikotoku wo oyin ni enkrofo nim say we sofo okay asofo die no ebeto mu say Akosua on say unyini no na meni so ohede but na me ana me hu say obfre bi ho okay na me hu no madai sum all right na me fra brochi nso a me betra Ghana no said ye niema koye ni ti nyame ne de ye fa no ehu so wo fa no say welcome hu ni say without onono ye bebre Akosua abrabo bi a Kristo ni mu no ehu ye bebre life without Christ papa wow eti mejire no mejire no me ne be lent bi 40 days press before me la urade won le ye mi say this lent wan kum ya me meku eti no me ne asofu bi a me no mananti bi anu say ofre ho okay enti wo ka se nyame se nyame enko wo meku no sal lent no 40 days no eno na kofa SOMPA ofa ne bae na ye lent 40 days ni ye do 14 days me kwa soro me ponko me store na SOMPA fo afrem ya school fees asani me message say SOMPA omuhia me ai saf lent na me ka kire we say wanku ya wo beku no ai na kofa asa enti no recently am bad delay show so no in common one ya ma me ba ko mama Lois okay o kuma se rade na Nyankopon hira no o hwe program na no sinya me ka kire ne se on hwehwe me se rade a sheda ma me special assignment okay into me prepare the rade be ma me de me saka ma hia wo na wo manya bi wow enti ma me kan sa na makomi ku tachi ma me ba ma du ba bia kufo ba se gina no abepo junction ho na call no bai wow iti na delay nso se nkrofo ba ne di amu se omo pese omo reach out e ma omo wo sa problem no so when you create platform okay nyame adom ye bom pile platform so kakra say ye kasem CCC e ma
101. Wow. And our manyamwa. Hey. Nkoda yenya ema menya mananano so 12. Hey. Yes, that's say last this year August. And yenya 1 year. Iti Eradi Gusua. Odi yen centrene. So baka crack. 109. Hey. 12 hours within 1 year. Wow. No change cup. Auntie, ohini who say awo ema move pa wo mo brete pentenkwa etiti awreho no nyame afrew se boa wo mo ai erade ade ahyeda de akosi emre pabi a wo sisi edibi epabi epie auntie enya kwa se obi eye mako onipa bi akosi a wo de on bible obre wa wo ho no nyame hyeda de abani abia ampa John the Baptist yeah so wo hwa hana kura Samuel yeah na Samson maame yeah and omu nyina nti ye no onyame na ahyeda ye ne sa nti wo de ne maya mane haw de onyame de ba ne omu de ne bia de ne se futu se baba and yes akoda no nya ordinary child me ba ya be ma me be wo no onye ordinary da comment ase oni ni nya ba nsoro ma me be wo enti no nyame ya domo o siese bibi ampa enti kan akoma pato yem enhwe de nipa babeka entie ye focus adrobi na wo nom na bo mpai paye na hwe de onyame betimi aye na aboa ye platform na Akosua niema me hu se na ha bebre bitterness wa ye bitter yawdie obi aye beifo obi aye bronsam chese yawdie ebi mkunum omuni womu emema ne support wo na me se look ha na kobo mpaye e kana nkobi ya aba onyame etie no ye wafam de se wo ba ne jai de aka na mawurade na ye cancel om sa omu yi yawdie no efiro mu Akosua enwa so omu nyenya masa ahye nyame ne mo nyam to bi akasa keke obeti ne yema bi ase se won kachi what's me chat one mama apostle de awie kura se oba bi ewo se na wo kan otete odi awreho de nkrofo ka wokọ asori na we kan we a e de na obetimi aka chesa oba no de hye ne hu nkran de be mana timi agina no wahwe awurade kopem se nyankopon na abremu no obehye na nimonyam de mpesa me ka kire na se de awurade aka o se tudum ubonyina onwo se me gidi se eye dwuma e din ma awurade a konkase enkoto ho no eya de ketu ti wo se mo nto ho nyum no konka ko beka se yenye for 3 days fasting chechere bronsa ba wo se ento so de tudum keke uboni a wonwoye wa wonchimoye ma na oni bie ma be do so achen de wo kuma asafo awurade no se enti no nyakoma yiyaw bie efi umu uku obuafu no entokwanti obi hold ovulation kura oni ni kuna obi okran so oya ota de omo de na ye no kran so wate se be ma na obi fofra ko wo eno de na na eku no kura akotie simu akosemu na se wo akoma se wo betimi ase akotie simu akosemu na se wo akoma because hono de wase wagua wade mpa no hu Akosua etu betimi atwatwa so ba se wo ho akokuduro a wo betimi a gina ne bia na de ho akwo no enye one ne boshe ba e bia na Ishmael wo de na Isaac na eti kwa akoma toye na yi yawde free ho na bompai na onyame obe na nimanim ya eni akiri kura ama wo so akoma atoye wa hye ye nkran papa apostle obi a wo tie wo a ma conference yi wo pese wo babie no na wo expectation bibi si nani so se meba na ne edi na won fansi nani so obenya on free ho na die na si wo na bra bon fi se o makwa nipa na eba no efiada ene memenda na no pa de die ne mrewie ye no na sa nipa na die na wanya sa wo ba kro na wo ba kwa benya no royal ho no edie na besesa wo na bra bom the make catch oba bia wotie me say oh your ba you are not your shame wonya wanim go ase you are not your pain neither your past sa no ma we ni mu nyina ebrema honhoma se ema eboto ema egiem eno ti ne ebubu honhom ama waye mbre obu okra waye mistakes bebre nti na ma che say atọ so me say onye wo pass
ebia wusi so ye no ma bebre edu bre we ti ya obeso bo bra no no ma nko yie ma because obabi o kan nasem OHENENI was amesie so be ma bia no pe me pa yeah onni me ho agro because won tafre me nase ko be tafre me nase mampe no ni fie be ifa akoye ni jelly akoshe coat o ma ne mpene da akofa sebi it is what mystery na papa come mystery no it is what one kai ade me kutame me kokra nipa yi pa me chow esu eso still me kofa de won fa me nya hwe to we wanye ma wo bewu atwam emma twaso na move on eno na boss o kan on say o hwe ye MALLAM Adazoa yeah o hwe wabobra yeah o tutu kwan wafa no ma bebe mo kan story a o hwe de bia na gidia kodua e information bi na wonya na wo dia building na ho wodu san pempen so wodru no because wafa ne yememu no wote ho no yeah yakum ai wafa ne yememu no wote ho no enu enti na say wa yes star ensoma mo obi a enye just shooting star your rising star wa no bedu say it mesre me nyina say de ohun nyonko baby say wodru no unso ti information na wutia unso na wode bobre beboa unso be kunde a mi se obabi am say why you ready say obekun anti Akosua kun we 21 years in wilderness obekun asuam wa ho de asa enti no information say oba na nyame so ahodin ye kese da metaka kire ni panyina say e do revival time a promotion time our real swatete ejuma swatete akwendo swatete etwema anona normal price eti nyame promotion time na aso no promotion okwa benya ade bia be so won second bia bra na fa gidie be fa be free na won sabeka na obekọ no na honhom ayema na wo kran so ebubuo no enye nkwa na ogie aye adwuma na ni da so kese aye wodia Yesu dim amen OHENENI ye manko obra SOMPA Accra onya advert maye ne bo ha no 106.5 Accra anopay arewo se me TikTok live afi SOMPA Accra me hu isi 106.0 dim ye ne bo ha ebusua for enu ani o enu ani SOMPA de e market ya pa SOMPA 106.5 munchi muntoha munchi wodi ebukura fedua fa pumam sabelaba baby atokronda no fedua fa pumam na akakaho na netie na osof paniba tie na mutie etie na emwa niam bebre e wo SOMPA yedase market ya pa yedase pa etie for OHENENI na yete de nka no na o voice bi no me second voice but of ebusua said the niam na ye you know said bia it's me so e dana kono na yo afra to be because na OHENENI we be obi de ya anya ofre na da so a bi so you obi de obi favorite no obi kra de na ringing tone ya frɛ no a OHENENI second voice na so my second voice ache bibia be come Atiempo ana yede nkomoni besie apostle nkradoko no ma yawa do ente dokuna ye na wai enya ready a baby ebi obi aja safo mesrao woni Jeremiah monkope dokono ne emre na mefa ma OHENENI odi kwa akropo ai safo ai mebuya yeah atiefo we aha ene ede enkomo SOMPA nkomo ewo kumase ye nua ba OHENENI Adazoa ye ne twetwe nkomo nyame yadoma oba be pie nkran ha na nkran ha oba be pie no 3W conference ebekoso royal family kwabenya Apostle Solomon odru SOMPA FM ahihye no enenam so a waba be pie nti wo kina no so wo pese wo ni kodi mpu na pese wo hia no a na wo hia no wo ho 3W conference no so wo kokora na se wo bo wo Facebook a wo benya na wo nso do ho akwakohyem na emma akokoduro nkranhye afutuo ene akwankyere a wo de emma no
na won so watimi enya ho mfa so enti 3W conference a yebekọ so ntisha no so na fa ho ko hye mo am follow ye nyina wo ye Facebook page no mo doso yeda mo ase madwenkyira mo de ba ye nyina yasom Jeremiah Simpson won so wo be hye bi Angela Ado wasi nyame enstra wo de ba yeda mo nyina ase papa se mo be so ye mu ye sorry so na enche no na ye the first service Apostle Prophet Dr. Kofi Oduro na Onisia Omababisu wochna de kantamanto na yebete wo monka de afiri ho eti wochna no hia wo mo ebeye gidi wo kantamanto jom 5 am na ye gina mu akosi anumre no nso ho no so no mo beba be o mo se ekiro mo ye crusade Apostle Dr. Prophet Kofi Oduro etie osi echina crusade na woye no kantamanto ebra sompa nso so ye gina mu dendende eti bomodi ansa wodi ho be hye wonu Akosua Ago abo agina mbegina mu ha na betmai se ye toni ehwe akire edema me meda Kingsford anse obeta akire na afenso mi ankasa meba obrempon nana kwaku ampoma ene mo amobeta akire nyina apam ene safo mu nyina no yadamase school fees mu nyina mo beka ho ma ne gina ye no yadamase kosowati SOMPA 106.5 FM Accra die waguo no eno na wutwa SOMPA